Mungkin banyak je. Mungkin banyak Quran. Quran beri ya Quran Syaitan asik. Quran jafi. Mari tu. Cuk Quran. Quran cuk. Jari makam ni. Cuk. Cuk. No cufe. Ara cuk. Hayya cufe. Quran banjir. Ayatul kursi le ana isi baleti. Ayatul kursi fi surat al-yasin fa. Siapa aku sini sih Itigaya cu jirani beita. Bani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jilla jirtu baga jiratan ka buto dunya re dan. Naganya khanya ka video marin. naganya rabbi khaysani baka jirtu tisnago malika video ramarin ingo. Video marin. Ha Video marin jebar. mal Video marin ora. mal umar. Ha video marin. mal ko jira. Basin video rate. Video basni si wori tefe wori bin fin ne video ro. Sabara namni wanja ndagaise. Aku berko di sini ti, kamera ngasa ni guys me. Ega maksud wal madda abate ga no tikai san jin sani wanu galu. Takasi tiga, baka tuqof tema fawz khas male khas juruyan. Aka kasiti ti. Amma tana video na ramarini surana kasini wonde kana video ma tu jira amma furmata he barbatu jira male. Hara video tura tahanle yo yani bichadam to ko bila malufe. Onu Lamma fade video gora. Aywa. Gafa khanis dubbina kasi wal kasta Haydi umrani. वो जो लें देवर नमनी फिर थोड़ी बीवी और तक कहानी गंदा कैसा बुरे भी देखा ना मैं करते शराशरी तो भी आया करते हैं लेकिन दादिया कैसा बीते मगारा बाप थी मगारा कैसे वाले जोले विदे नहीं कर चाहिए वो का जोले संग जिस रूप से बाप नहीं है जोले थे मुला ऐसे सीने के तिबरे था उजे है पर दिन से खैया सिंध भी नहीं थी बकान बकान राधे मुल्ला नुमान मुरे मुर्ते फदा अम्मो थारा तना में ओप्से थी नुमान दे मानो थी अनु था उनदे मोर Aman de mana udim. Mana gujir de mana. मार को जिरता Ha. था तीन जिरा था वो कहानी तिजरू Hmm. ना हमारे जुलूस से पका डांस तीन जिले से पका दे Ada video mana kamera hasil maksud. हाँ मेरा कैसे मार सोचता है मितिका वीडियो में थोड़ा ले गरम नहीं रखे यो हरा तरीके इसानी तीन ले तो दवा यो का सीरू होते इसनी रू होते Ayya. हाथी मैंने कहीं तीन रू होते मेरे Dua video. अतिमारे चुगो था नमनी साइड पे किसी जैसा गोती साइड रू बुझ बाज़ नहीं अच्छी बात होते मेरे Video mana dia. अंगाऊजी तना कैसा गोदन काबू इफानियोस जेमने जानी साथ दिरकों काबू Ayya. garuuqa meega furmaata laalmayeet ma yaada tokko murteessee akka mataa isheetti jira malee ansilaabe kadhomma as keessatti illee argamuu illee hin qabu. Video mana dia. Video mana dia. Video mana dia tu. Isin viidiyoo maruu nuti. Egaa bakka isin jirtu illee yeroo tana namni jechuudha kaasee hojii teetillee akkanaati nama kana godhee hojiin teetillee gaa hojii bareeddu jedhanii hojii bareeddu sii tanatti himanii manna namaa yaatullee firraa gabbaasanii jechuudha nama akka fayyatti. Kanuma faaya adeetiin isinirraa maruu jira. Dhibdee biraa taniin rakkoo viidiyoo maruudhaan argadhu rakkoon viidiyoo maruudhaan ba'uu ni hin jirtu. Sanuma baay'oo isinuma furmaanii dhufe jeeti malee as keessatti illee bu'aan hin qabulleen wayii irraa fayyadamaa ta'u hin jiru. Sii galee kanaafuu garuu ammoo irraa fayyadamaa ta'uu kiyya asumaanuu gomu tokkoon bishaan quraanaa kayyaan kanarraa taaka jiru. Quran nanti bari wala. Wilaa jechuun kaasittiin nu jira bishaan quraanaa obaasaa qaamaa eegatu bidee kayyaan kanaati. Quraana dhiisii mi bara. Qoricha adda addaa qoricha adda addaa muka adda addaa kan jiru jira sanirraa illee dura dubbachuu jiranii kana jechuudha amma kanarratti amma qoricha muka dibaadhaati marree godhaayyan faana lafa qaadibaa qoricha abu quraana ayati isaan jeensan gadee ayatul kursi lee kana isii galeeti ayatul kursi fi surat al-yasin fa itti banii jechuu jiranii beeyta banii fi ganamaa fi gargaasii ganama sa'a takkarraa ilaa hanga sa'a afurii haala geeffatanii gargarallee sa'a afurii lamarraa hanga sa'a takkatti haala geeffatanii inatti himuu jiran. Ayatul kursi fi surat al-yasin akkasitti inatti himuu jiranii quraan laallee isinii irratti dabalee akkanaa jechuudhanii beekadhu. Ani waan ifiisii godhin jiru garuu quraana dhaggeeffachuun isinumaaf dawaadha malee wanni anaaf ayyoo ta'e qara'uun naaf faayidaadha baruun garuu ilmii barachuun bareedaadha silaa amma ilmii beekne bar rakkummaan guddoon tunu
qalbii darree irraa wanni kun isinitti hidhame malee isinu islaamni dhugumaan ayat san qalbiidhaan fudhatanii laatanii warra waan fadhayyoo godhanu dawaa si farkaa qabdan sittillee ta'uun akka jabaadha ammaas saniifuu darrina qalbiiti jennu wanni hundinuu rabbiin kaa qalbii walumaan waa taa'u amma ishee waan hundaafu quraana barachuudhaan hedduu bareedaadha quraanni dawaa jabaadha ammaas ifumaafuu dawaadha inni saniifuu akkasitti ayat ta'uu isaan jiran kana amma ganama irraa eegalee asrii burraanis eegalee akkasii isinii banaa jechuudha. Isiillee immoo akkanatti dhiisuun hin ta'u ijoollee isaanii tabiraallee gartee nama isiin akka saayibatti fi nama itti jajjabaadha nama akkasii telefoona hin beeka lakkoofsa itti dawwalanii hayaamanii isiillee eega namni kun beekanu nama hoogganamuuf qaba. Naaf isin ammoo wal barreetii walis babbarree wal tuffiin yudduu jira malee sila amma yaamisarraa xiyyaa qonaa fuunni dhufti sanuma akkam jetta timiyyoo akkas godhuu wayya malee amma karaan isiitti finnu hin jiru karaan biraa karaan itti si agarru ammaa inni finnannee aannu hin jiru an ammoo mataa xiyyaafu zawteetiin jira aaxiraan bulee edaas har'aas rafnee ijoolleen galchennaan ijoolleen galchinii ijoollee tanuu galchite maarree jedhanii dawwalanii anta ijoollee isaa kara isaa taatu hin beeku baane ijoollee teetii teessu garuu ammoo akkanaga inni biraan jirtu haasoo inni irraa dhadheeresnuuf hin jirtu jira keenya namni dawaa beektanii sa'aatii koomantii jala nuu kaayaadha garuu ammoo quraanaa fi dawaalee kanatti himan itti godhee quraana kanallee ittiin banaa fi kanallee bishaan quraanaa qaamaan hin dhiqaa arrabaa jinniidha akka isaa seeyisa shayxaana akka isaa see miyyoollee nagee qabdi garuu isa keessa gaafa jinniin hedduun jirtu kan akka isaa yaati beeyta arra ani quraana oggusumaan firraa irraa cufee achi kaa'ee ogguu inni maraatuu eegale maraatuu ajaa'ibaa eegalee ogguu inni waliin utaaluu eegalan firraa irraa cufe egaa waan inni godhumaatu jiru inni biraa shayxaana guddoo ta'ee jiraate way garte irra amma kukkastee faan bantee irra uwweetu way garte ayi shayxaana jabaa isa keessa dha wallahi bishaan baaratti illee darbuu qabda jeentee kaameraa irraa cufe amma kaameraa kanatti hin bu'in meeti kaameraa kanatti hin bu'iniiti sila hojjiitee sana sila amma addaba yaada kana sila namarraa cufanii hojjiitee ammarraa illee numaan banaafi daqiiqaa sadeen takka baneefi haala geeffatanii wanni godhuuf hin jirtu wanni biraa isin tatidde inshaallah mee rabbi khayraa godhu isinis du'aa godhaaf inshaallah rabbi du'aa isin haa godhu kanumaanii nuti bani jenna shayxaana isin keessa gana dari saran sa dunia bergesi nasi pun jadi makam ni.